Kuri iki cyumweru perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaravuze ati ntibikwiye gukoresha ijambo ariko nimba biri ngombwa tugomba kurikoresha regime change, guhindura ubutegetsi muri Iran. Ibi bihabanye cyane n'ibyo minisitiri w'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yatangaje. Ibi yabivuze nyuma yaho kandi ku munsi wo kwa gatanu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashe ahantu hatatu hakomeye hakorerwa intwaro kirimbuzi muri Iran nk'uko byabitangaje. Byose birihuta, ni intambara yafashe igihe kinini ndetse igikomeje. Israel ivuga ko ikomeje gukuraho aba Ayatollah. Byose birakomeje kandi intambara ikomeje gufata urundi rwego. Kuba ntawatekereza ko intambara izakomeza gufata urundi rwego ndetse ko Amerika izinjira muri intambara bikabikomeje. Ese Iran yabigiye kumera nka Libya, Afghanistan ndetse n'ibindi bihugu aho ubutegetsi bwagiye bukurwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo? Ese bizamera nka Iraq, Afghanistan ndetse n'ahandi? Reka tubivugeho, byose birihuta. Iran ni igihugu gifite ubutegetsi buruje hamwe igice cya politike n'iyobokamana. Umuyobozi w'igihugu ashinzwe imyemerere na politike n'imyemerere. Byose birihutirwa. Iyo usha amategeko y'Imana cyangwa y'idini afungwa nk'uwishe amategeko ya leta. Umuyobozi w'ikirenga y'igihugu cya Supreme Leader n'ufite ijambo rya nyuma ku mibereho ndetse n'ubuzima bw'igisirikare, itangazamakuru, ubutabera n'inzego za leta, Ayatollah Ali Khamenei ari uri guhigwa na Israel kugeza ubu ngubu ngo abe yahirikwa, kuko ngo byagaragaye ko ayoboza abaturage igitugu ndetse ateje umutekano akaga abaturage batuye Yerusalemu. Byose birihuta. Byatangiye Iran ishyigikira Israel ikimara gushingwa, gusa mu myaka y'1880 batangiye gushwana umunsi ku munsi. Ubutegetsi bw'Abayatollah bwashinzwe nyuma y'impinduramatwara z'Abayisilamu mu mwaka w'1990 ubwo bamara guhirika ubutegetsi bakuyeho ubwami. Umwami wari ushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akavaho, leta ishyigikiwe na leta za Kisilamu igajyaho. Kayo nguko uko byatangiye. Niwe wabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran wa mbere. Bimaze guhinduka, uwagiyeho yabaye umwanzi wa mbere wa Amerika ndetse na umwanzi wa mbere wa Israel icyarimwe, kuko Amerika na Israel ni inshuti mu burasirazuba ndetse n'inshuti y'akadasohoka. Ayatollah n'igihugu cyafatwa nk'igihugu gikomeye mu burasirazuba bwo hagati ndetse kikaba umwanzi wa mbere, ndetse gishinzwe gushyigikira imitwe itwaje intwaro nka Hezbollah, Hamas yo muri Palestine, abanzi bakomeye bahoraho ba Israel n'ibindi bitandukanye. Ubutegetsi muri Iran bushingiye kuri Quran ndetse n'ubuyobozi bw'ubuhanga mu by'idini. Ayatollah ntawe buri gihugu gusa, ahubwo ahagarariye idini rya Kisilamu ndetse n'abaturage bose muri rusange. Intambara muri Iran kugeza ubu birakomeje, aho yerekanye ibisasu hamwe na Israel mu kirere cya Iraq. Byose birihuta. Iyi ntambara izarangira gute? Ko intambara ikomeje. Byatangiye bigaragara ko Amerika itazinjiramo, ariko kugeza ubu imaze kuyinjiramo, ndetse mu cyumweru gishize yareshe ibisasu bikomeye biremereye mu butaka bicukura bikajya kuri metero 61 mu kujyakuzimu. Byose iri gushyigikira Israel, inshuti yayo y'akadasohoka, ndetse intambara irakomeje. Intego ya Israel muri intambara ivuga ko ari ugukuraho ubuyobozi bw'Abayatollah. Bizarangira gute? Andika muri komenti uko utekereza intambara izarangira. Ibiganiro byacu birakomeza, ibuka gukanda subscribe nimba utarayikora.